Хайыртылағата сақа литературатын төрүттәчі Алексей Кулаковскай Өксөкүлээх Өлөксөй төрәбді сүстүрден сылғарына мұтырәйінлер өймөкөөҥҥө Өксөкүлээх Өбүлүйдәк көрсүйге Өксөкүлээх Өлөксөй сиене Людмила Рясовна Кулаковскай ылжыттата. Артур Старостин кепсир. Сақанаротун ген туттута Өксөкүлээх Өлөксөй былыр манна тапталлаах өймөкөөҥнүгөр сетте төгөл келем барбыттаах ол сырыларыттан бирдестере әйелээх олого түстен юрүү ыһыгын ыспыт сире үрэх төрдөден атырар. Өксөкүлээх Өлөксөй бейте оюлан жаргаалан турорбут сергелерин ытык сирегер кини сиене Людмила Рясовна быйыл үһүс төгөлүн өбүгөлерин дөйдүтугар келен турарыттан санаалын сайганна. Ол рахиянан сылденнар хетененде ата ханюта бөгө сүйрәһим бөгө болу талабыттыр. Сүйүнен кеһе келбиттер оны жаһанан кебеген кайдакта курдук. Бу ырах хиттен сордоңноктон үчүгейттен сайынын ким огунан ким нагынан же бу жикти көс бу жикти баранига Өксөкүлээх келбитин баранигин ден бу бараникти жон бөгө түмүстага ди. Бу күн тымны оройугар өймөкөөҥнүлеген ортос кулатыгар улуустагы научный практический конференция болла. Терәһиңе оскола үрәнәтчеләре Өксөкүлээх Өлөксөйгә аналлах электронный үрәк пособиятын оңору. Өксөкүлээх Өлөксөй псевдонимнарын табырындыра, онтон да атын үләләрен көмүскәтеләр. Сәнегел сәмен сәлепсептен гылларга токтан көрән туран хаяр диттен котой көтөн калбитин көрән. О Өксөкө кылсылжар дигән аны бияннәр эстен ол тарын төрү жана истен Өксөкө диете ден сурактарга мут онда антонула селе тактагана Өксөкүлээх дир болбут антон Алексей Кулаковскай Өксөкүлээх Өлөксөй дир болбут. Алексей Алексеевич Кулаковскай гыдаганы атындаганы суриятчыларга билеген аныгы көрдөрөр хитиннерер берах пособията лохо. Саханоротун духовный лидера Белюек суриятчы Алексей Алексеевич Кулаковскай Өксөкүлээх Өлөксөй тула проектка олугуран кырайы үрәтәтчеләр нейлек балыктара кыттылах төгөрүк остол терилинне. Муньякка Кулаковскай бидере үйәкиете болбатаган өйдөн кини турорбут сергетен үйәтитиге ты осколаларгар Кулаковскай диреңник үйрәтиге ону серге Кулаковскайды олору исқоһонун жоңга сергега дирерди туунан жооннак кепсетилер боллулар. Артур Старостин, Саха телевидениета, Өймөкөөҥҥө.